Premtobre Kasee na oguso shana ne edu so no nia etwagui na wotwe mo nsam no bebraba ebi amande de no refi mamboatema wo ha edebre yem akwaba medase fie ehwe nsam aba wiki mu okay menyo bako Akyem Wankyi areho sam okodo honom oye Galamsey amona obu igu nyimpa do honom wo de search na be yi mo ho nsam wo honom da mara na abufra bebi so yewe wo adwuma ko egom CCTV ma yehu baby ma onyimpa ofa abofra no ze no kwenti no ma yentwa ye homre yakwaba mamboatema ye krado etwaso mama akwaba sonko ombra dia etwagodo izino the fante doll ma yenkwohwe nsama oye wiki wa trend papa we social media pages nodo na yebezinka na yakọ Akyem Wankyi oyare husama yenya nte ne de na oyaza Galamsey amuna bi ebu ezegu nkofo bi do honom mekro mafo no gidigidi na azọ rekodo honom no yehu papa ma yenkwohwe ezo kodo honom so Sina wo say kind of thing yedu ho no na kwa mbefa so meti ma rescue omo aka menani mu eni ho omo de pumping machine ba kope ene na si nsuo no ma twi nsuo na firi amenanim no meti ma yi nipa no ena DCE say sede amenanim wa ne nsuo do so wum na pumping machine ba kope de ebeteki be say 3 days ansa entisade a omo excavator ba ko mbie kwan ne nsuo ni mpie enkugu another pit mu na nko muntimi enyan yi nipa no ena omo se excavator ba ko na aka wo hon asai ni aka no site owner na asem ni siye na omo fe no wa mo masa excavators ni na area fi site wo ye ko ne ekudu ba bi o ma park excavators no nti be o ma park excavators no ho ne edu ya entokwane ehyaase into no you know kodo Akyem Wankyi ma menje wadwenchwe enfada nsemi ho nana kojo osi you know hunde ochin mass barrier kra owo honom anto sena Winfred and osi you know yara husama papa na wumde azawari no oyepada war ajinkofo ba nanso no uzokodo no honom no yara ho papa na yintum na keep the you lose nkofo ntino no so na adwenchira oze bengen nana kojo nezina also rest in peace gone souls and so no or mo nyina rest in peace also you know chin mass barrier cry ntino so na adwenchira nyen kobi general and also to the bia oye pa den ke bete abana ye beje de yere yedam galaya yere ntino no so na adwenchira oze bengen ma minyu free honom na yanko ejuma ko yaza abufo bi iyewe wo ejuma ko na CCTV a obo honom no kire nyimpa obebo fa abufo no onye no kwa me yankohwe hunsam na yemra Abi agba mama kuma de onfo no fo ni church no fo no koju no nwum ti makuma okwa ni aka na afo no lusu no odle blem no numi na msa adne man omedna man saka wa mre hukum kakra na osan adne blem no numi meto the third one na makuma ba na beta train bis one obetinem na ojabu fo ni sinedo to ta wen mu na waso on so le fi awem no fa afo no konwum na oba jan to solen Baka chami so abufre no man o so le fitre no me so abufre no man obi na me da abufre me man nti no bata na ba ayo na yetene nka wo honom no ma menje wadwenchwe enfada nsem ya okodo no ho Lizzy Sapon 424 no so ewiase yehu nto no so ewiase ayehu papa nti no Lizzy na nyen ya o say ma me no memo ho no ho kra o sende onche onde nyimpa obeba fa before no kwan wo be kire no tino no so na adwenchire enyini gimaima onso so no dan yakopɔ na asepa da CCTV no tum o kum da kodo ho nyina so no hu de yimpo no wo butum na onchire bia wachi ma me no nto o progress papa ma yemfiri ho no me na yenko osofo agrada yurkese owo nsa woma o reach 15 years o ho no mo yaza onyine lawyers ebeba pue mu amasaman high court ana warba sre ema wa mo ne bail no so no wo kwe no high court anjira munsam ni nyina rantu me yenko hwe zo kodo ho no so. What I'm saying is that we wanted bail pending appeal,
and the court did not grant it. So that's all I can say. So are you going to file again? Yes, the court has given an order that the circuit court should furnish the court with all the processes needed for the appeal. So now we are targeting the appeal. That is what we see. Okay, what's your full name, please? I'm Bernard Kofi Esibo. Okay, and then you're a member of the legal team. I am a member of the legal team. Okay, thank you. So is she being taken to Nsawam now? Yes, where we all know where she is carrying. Okay. So that is where she's been taken to. Okay, so what's the next line of action? We are going to appeal. You know, so for agrada no lawyers and my major wide train for the Minsemia or Cordo no Zos no say, you know, oh no denial or no denial to denial back pay. So no, you know, I got another some can look and the way you saw Amano Honum. She loves John Dramani Mahama no say of course she must have also no as all them no tumna or serve the sentence no am way tumna was son no free nanzo bana oye nyinara ho na wasan so abayen san the hoza ma hono ma waye nyama bon wo krum ha de nti no na adwenchianyen Hussein Rubionsi na ono so ose nto no pedo hu de o pedo wo ni bail ansa na wakwa for appeal na because opedo otiza na lawyers no wo hwehwe exactly because na so wo shada ohun za wo hwehwe is ama rather Did you ever know Mizzy Bessie if you're close and some care no posodo?